tu na chuan member zom tak pulal rin tluang sai lo somang speaker kalome kat demana kalu main hei nimin lama vandoi thlak takin chen ama kang mei te kan tuara sumi wang chuan nimin lama te po house.com po duangin ya hun taka te kan tran lei thela poi le a chuti rual chuan kan PWD le PNE te na tho na vain voina boruak nuam tak le eng nuam taka na helai se son ro re la thata kan nei thei hi na thok te chunga pu speaker yevelama MNF legislature party deputy leader kan inangin na thok tu te chunga lom thu ka soidua tukin zinga te khan house kan lu don thleng khan an la buaya chin khat ma ching lavin hunan manga ke ni tui taka kan mut thei nan te le thata ka ro kan rel thei nan kan ai o na thok te hi fakla kan nin ka ria chu voinia han kan tar lang masadu ani pu speaker ne voinia kan demand soitur hi soichak omhle maya chen khat khan soitur shelo deuin ka ria ka ngalu tu ka hun min pek bel te pokan deal mas lok dua masabera kan soidu chu demand number 36 environment forest and climate change department a hian zora toite minister khan milo chinchi asaksela Mizoram Pollution Control Board hi pa ngai ta kan function ti ka ria ama zo voi ni thleng hian an ni ho hi ti chakan ngai a strengthen an ngai hle ni ti kan ria ni kum a in kumina pollution kan ngai poi mo na kuma zual zelang chuwang chuan an staff te na thok tu te hi ti nge dana mo lak bel dana mo mo ti kha nakina ami so hian we na puna minsil thei se ka du ko mai hi Supreme Court na ngai poi mo men thilania tin pollution kan ngai poi mo wangin vehicle sa de po na satakin chan kan la hela en culture board hi na thok te ya kan ti sak zele poi mo le mai ti toy tin ka soi dua adon le chuan chena members om takten an soi kha tu ber nga ka shelo e hey keipo ka bial hi forest area tamnania chuta kan thing le mau kan suat tamna ber tu chain so hi ni hei danang adan kha chete chu kan nein ka ria hei hian a thing fit nga fit ruk lek angi lai om chuan adang koi ma sel ol sam takin kita a thalain la tiang khanin kan chereu ne le mai ta he poi ka tia chuwang chon hei hi kan hemi department a hian ka soi lang dua chu chuan kan ecological balance chungchanga de pon sa takin malak na ni don ani tia langin ka ria ka ngai poi mo khom mai na don le chuan hei kan minister demand number somthum pathum na hi avan nei le mai ka tia mun pia chungchang en han hau de repamo ka dua ka biala chuan na sa taka a victim MLA constituency tak tak kan nia kan leyang tia khan kanin nata ka fesual ne lo chu kan house leader chu dik tak chon lei chi chu kan tumbi glawatia ama chu aphur nain alo thelo na nor thluai zan khat an zulei ve a bain ka biala khuanin mun phia hi kan ching na se me mani chu a sarkar lam pokan advice du chu mun phia chu sarkar a hen tan ti wa ka ngai lo atira in tu puana diklo wangin kuna thok tu ten buai ni kum ni chung hei budget voi ni kan pass pui to chewa in la lei lei thei lova kan tu mang ti hian kumnga liam don man cho ti tur ni ta a kan da mai chon budget voi ni kan pass lenga voi thum nai chin mang hau don lo nia chu wang chonin a boi tha ko pang e kan sarkar lai po khan kan tia kan inzir ve a forest ina royalty kan la lo khan ta po ka soita pu speaker an mani khon an lok me mai ni chu tiang chu ni an mani da mai kho chaber tu te mo ara associate kan mo puwa na no chen phat na om lo ani te sarkar lang siang lein ka sia iding lam mi te khan veila mi te nan thil thir dai nang lawon tia ai nang lawang chu thu ta ka fin kan ni tla ta ni kai ni chu wang chuan thili lang theini lo top ti kha
lâu sức sáng tôi về mà ý định là mình thì kan soi đua cho thì roll chuan hey soi tôi tam khop my fisheries te po fisheries kan tiếng còn house leader hello lang china pu speaker opuam deuh thum tak mai a lau lueng khua fisheries department of trade and culture thu te solaya malak dan tu ten han soi khan chonin ke ni thu taka ding tat po kan on lek lek ani amar chu ataka lo lang zela voinia hian ma kan lain ti hi kan lo cha zel don ti ha ka soi duwa chu ti rol chuan lai di man somli phana agriculture malak na budget te polo lang yo lom ka tia ka blb ka so ya khu tila adikange dar lung tlang dunga hi agriculture demand number 41 in hat na thuk tak nei area kan nia kan minister hi tuilet nu lakal lawin ka ria lo zot lo chuak ve sela kun na thok tu te thona sa ziate ke hi chu pangang hi ka hlau ni lovin ka nai vak ngai lova thing kung ka lon pangang hi chu ka ten de wang hian ka von na san le ka ta sang ani maya ama chu bial mu puiten than ti chuan zana kan mu lei thelewan mut pangang hi mak khop maya ka lo hrengai lova an khoya kha an mut hila hi ni thum ten lo mu hila an ron thang har toi chu sung maya thom hin nei lian em mani an kol tu te po an pachang lein ka hrisina duat taken en kola chuwang chuan khutiang kara khuan ai zonna mumal tak alo om chhozel te hi a thamange ka tia chuwang chuan khung khu kan minister hianin khulai bela fan voi khatna ponianga kalve hrim sela ataka malatu te puin ngai sajia khutiang kara khuan an lo survive to dana te poimin bu sakanga ti te ka ngai tu na omani ti kan soi du ni chuanin hey ubilal chanzo di man hi soi chak om le ma kan ram nuk khoi thilania ama chu he department pani abik takin pu speaker land revenue and settlement le food and civil supplies and consumer affairs hi ka soi kop du ani he mi department ka ngai tua ka thin lunga thil lo lut pakhathi omani thumak ka soi nin theilo chu ZPM consolidation an puan hi ni ti hi ka ngai tu na om chin ni thumak takan atang kai ziate inan soya vaibel se som ni hum chung chang ten soya heta year of consolidation kan han puan atang amalak na ro pui zen an soya a ro pui ang chu mole mirate mani tho chu apo kham lo sorkar subsidy in natam dakte namen lovin public contribution system nuaya national food security act ina huam lo zong state ina apek tur ang chia khan en subsidize theta lawa ale zani te ndi pungani stem act chung changa te bu faya convertuya o petrola te diesel te alo ni ta heta en chon tu pa ma soyang devin ven khata pabu takpon he department and call sela vaibel se somni chu humang chu male katiani chu ta ka hria chu voinia hian ive iding lama mi te pu speaker mani biala hanjin sela kumlia chuan en soifiang kum somnga le pakhat chung subsidy kan froi tu ma saten kanin to del lozia aizol pa po poisa nga ma sela ele barin to del lozia fiain kan rama lo nei te boi thla ka har sa to lok to si lo wanga an subsidy ain hat pam takan thiata hei soi theina sia ka ngai lova achan chu mi pui mi ra thei zok te sor fu le na policy ni tin ka soi du ni chu wang chuan hela hian chuanin kuna local khatanga thiam chanin tumanga insoi anga ama mi te kan minister chen khatele dinglam mi te soyangin chuti lai mi chu lian apona ti sual moi pona inve tho thanga pona inve tho
ti le zo mo khan ni lo manga chu wang chon push speaker mani mo phuna dangam lo mi dang ne na ben per hi kan ching lak lo I ding lam mi te hian ben per zung maya a boi ta ko ben ka hi kan chin dan ani chuan kan ra mi pui te hian rei lo te a tu te kan ni an en chin ate en chin foi mo ti hi atakin antilang donin ka fia chu wang chuan mo phunat sang tak I vela mi ten kan nei le don in ka fia hu phuram khop mai chung te ka ngai tu chon voi nia hian thumak kan soinin theilo I vela mi te chuan he ZPM policy a hi nia ZPM ang kharin chuang me maya thil suam tla lu chuang lo mai u mi re thei zok te ting tla kan vasina bialin fan pon bu fai ale zania tawa in shal to in le tir te chok hanin ei thin ni in fana train pe phal le mang bok si lova chu wang chon thil tu nai takin du thina in zin tam tul tu langa hausan tok tul tu lang he takalo se to tu takan nia chu wang chonin voinian kan ti dik lo ni e ti hi athun ni sak fo tur ala ne don ni ti ka sia chu wang chon voinia hian heng kan budget te hi hanin pass pui kan demand te hanin pass pui lo top kha a gentleman lo deun ka sia tui vak lo tuin ka support cheu ni ti ha ka soi du ni push speaker chu wang chonin hei hi thuak che in thuak ti che ma sa in thuak ti che ma sa lo mui ti che mai lova kan ram ta na kain pek na zon hi in en no nangu tin he de mani kan soi ni e ole hun ka mang du to kan push speaker ka lo me